Yes, twongere tubasuze cyane rero tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti bakunze ba Eugene Official, aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere, turi tariki 16 z'ukwezi kwa 9, turi mu mwaka wa 2024. Tugarutse amakuru agezweho ndetse akomeye cyane, n'ubundi akaba ari amakuru agiye kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe n'abambari bacyo muri rusange. Muri studio rero muri iki gitondo n'ubundi ntago ndi nyine, nkuko maze kwimenya ntago ni nyine rwose, ndi na Sina Makosa. Waramutse neza Sina Makosa? Bwakeneza fighter komera cyane. Abonye ibintu bigenda neza, abonye Imana ikingura. Hanyuma ro Sina Makosa n'ubundi ngo aho imfura zisezeraniye ngo niho zihurira. Muri iki gitondo turaramutse tugiye kugaruka ku byo cyangwa se ku makuru twasubikiyeho ku munsi w'ejo, tubwira abantu tubasezeranya ko tugiye kujya hehe, tugiye kuri tere kubakurikiranira iby'urugamba rwabaga ku munsi w'ejo, ubwo M23 navuga ngo yatangaga isomo ry'intambara kuri FDLR hano muri iki kiba cya Nyiragongo. Akaba n'ubundi ariho tugiye guhera, nkuko n'ubundi twe twabisezeranije abadukurikiye. Yes, nkuko twabisezeranije abadukurikiranaga ku munsi w'ejo rwose, twababwiye ko tugiye kwinaga hariya, ubundi tukagenda tureba ibiri kuhabera. Amajwi y'amasasu turayafite, imirwano uburyo yagenze turabifite, operation byo zateguwe, ibi byose twabizanye. Ni imirwano urebye yari irimo ikintu twakwita imbunda z'imisada, n'imbunda z'imisada zakoreshejwe za muzinga mugabo, za muzinga. Ariko first of all ndashaka kugira ngo mubanze mwese mukande subscribe abantu mutarayikandaho, icyo nicyo uba usabwa. Hanyuma kubayikanze mukamusabwa guhita mukora like, ibintu bigahura. Mbona hatari. Yes, ni update zaziza. Hanyuma reka twinjire ku munsi w'ejo uko ibintu byari bimeze. Reka tubinjize mu mirwano yabaga ku munsi w'ejo. Iyi mirwano rero akaba ari imirwano yabereye mu by'ukuri hano mu ntanzi z'iki kirunga cya Nyiragongo. Nkuko rero amakuru twamaze kuyageraho, cyangwa se rwose amakuru twakuye hariya ahantu byari bimeze ku munsi w'ejo ahagana ku isaha 11 z'igitondo za mu gitondo, ubwo twari turi tariki 15. FDLR mu by'ukuri ngo bari bageze hara muri kiriya kirunga cya Nyiragongo, hamwe n'ubundi habereye imirwano ubushize ejo bundi hashize. Ejo bundi turavuga ni kwa kuri tariki 14, ubwo hari kwa gatandatu. Hari ahantu M23 yarabatatse, bakihagera ibakuramo 7. None no ku munsi w'ejo nabwo bagarutse, M23 irabihorera ndetse banahashinga aka defense. Ejo bari bahashinze ka defense. Noneho rero mu by'ukuri bagire gutya hagana ku isaha 11 bafata bombe bayitera ku birindiro bya M23, ariko ntiyagerayo, igwa munsi yabyo. Ibi birindiro biri munsi ya 3 antenne bya M23. Urumva? 3 antenne 4 antenne, kanze nongere ndebe neza, hanza nabyanditse nabi. 3 antenne, uretse turebe neza kugira ngo mbahe ubwino. Ubwino, kugira ngo ubwino bugende neza biba bisaba kugira ngo umuntu
arebemo neza mw'abantu mwe. Kuri 4 antennes 3 antennes. Ni 4 antennes. Babiteye kuri 4 antennes niho icyo kibombe cyangwa se iyi bombe FTR zayiranshije zayijugunye munsi y'ibirindiro byo kuri 4 antennes. Hanyuma none M23 nayo ihita ishigikira imbunda yayo iremere cyane muri ibyo birindiro igenga imbunda neza ngo yoherezayo amakompora agera kuri 6. M23 yabasubizanyije umujinya yohereza amakompora agera kuri 6. Aya ni amakuru tuba twabazanye mutasanga ahandi. Yahise yoherezayo amakompora agera kuri 6 ya SPG. Urumva? Ndabona rwose ni SP ubwo ni SPG. Hari bakayita RPG. Urumva ni RPG se? Oya ntabwo ari RPG. SPG itandukanye na RPG. Kure cyane. Niyo barashishije. Hanyuma rero mu by'ukuri nyuma yo kubamenyesha ubwo byari mu masaha mu gitondo hari mu rukerera. Ahagana ku isaha 2:00 M23 yahise itangira kwa advancinga ijya hehe ijyaho hantu n'ubundi barwaniye barashe amakompora igira ngo ijye kugotagota basigaye ibahuhure. Izi FDL zibimenye yuko M23 yahageze cyangwa se irimo iraza. Donc basa nabo bamaze no kubyibwiriza nubwo batabonaga baravuze bati niba M23 imaze kumenya ko turayimaze kutunaga 6 nubundi nitwe twikozeho bura bari kuza. Bari bamaze gupfusha abagera kuri bangahe katurebe, bari bamaze gupfusha abagera ku 8. Bari bamaze gupfusha aya makompara yivuganye abagera ku 8. Hanyuma noneho bafite n'inkomere bahita batangira guhunga bahungisha n'izi nkomere. Gusa M23 zimwe yasanze zikiri mu nzira bazitaye mu nzira kubera kumva igitutu cyo kuva ngo yaje. Gusa iyi defense aka defense ubuvera bari bashinze bwose bwakongotse bwahiye bwose burakongoka. Ibyo nibyo byabaye ku munsi w'ejo. Muri iki gitondo rero sasa reka mbabwire ngo naho ntabwo biramutse uko nguko. Ntabwo biramutse ari amahoro. Urabona hano kuri Kanyamahoro ndahabona. Uyu mwegege w'iki kirunga cya Nyiragongo hano nko kuri Kanyamahoro harango hari amajagi. Ngo na amajagi umanuka hepfo werekeza nk'Igoma. Amajagi ntari amabuye nyine y'ibirunga biba byararutse. Aha rero naho M23 byutse iri kubashakishamo kuko ngo hari FDL zihisha mu majagi muri kiriya kirunga. Hari ibintu by'usanga by'ibibuye byiyubatse meze nk'ibizu. Usanga aba FDL bagenda bakinjiramo bakihisha umwe ngumwe. Ubwo rero mwere kugenda bagira ute babapfupfunura. Ubwo rero nuko ibintu bihagaze. M23 ikaba n'ubundi muri iki gitondo ibyukiye muri operation, kandi murumva ko rwose ibintu turi kugenda tubibakurikiranira 5 kuri kagenzi kako. Isasu rosire makosa rikaba ryaciye ibintu ahantu ugiye kuza kutubwira. Ndabizi ko nawe iyi nkuru wayitaye cyangwa se wayikurikiranye. Ubwo iyi operation M23 izindukiyemo nayo ndayibazana amasaha nimugoroba nyuma ya saa 6 plutôt. Twinjize mu makuru sinamako yijyandanye n'imirwano. Yes, imirwano reka tumanuke muri Minova guhera ejo isaa 7 z'amanywa. Guhera ejo isaa 7 z'amanywa urugamba rwari rumeze nabi mu bice bya Bweremana, mu bice bya Kabase ndetse na za Gashingamutwe. Ahangaha ni nyuma yuko ya coalition yose yari yihurije hamwe ariko harimo ikipe idahari. Nimvuga ikipe itari ihari, abakunzi bacu mwebwe muzi mugenda mukurikirana iby'intambara
murahita mwumva yuko abatari barimo ni abahibu, kuko abahibu ntabwo barwana ku manywa. harimo abamisenere, harimo abarundi, harimo FRDC. iyo uvuze ko hari byose urwo ruvange rwose rwari rurimo. Ejo isaa 7 z'amanywa, saa 7 z'amanywa ku munsi w'ejo tariki 15, reka nze tubashyiremo mwumva uko byari byifashe. Mbere yuko twinjira ku by'amahibu, manze nabahereza umusogongero w'ukwejo saa 7 z'amanywa rwose umuriro wari umeze. ko numvishe bitari byoroshye. murimo murabyumva? ejo hari umuriro, ejo hari umutontomo rwose w'imbunda z'imisada n'iki byose. ejo M23 yagukubitiye kwa Risiyo, ibintu ivumbi riratumuka. ejo ngo FRDC yaribuze, yarishatse iribura, kuko M23 ngo yarabacanganyikishije bya bindi bita kurasaduyi, agacanganyikirwa. Ejo ahangaha mu marembo ya Bweremana, amakuru atugeraho dukesha drone zacu ziri hariya, cyahongera ngo atari ivumbi, ya yandi yujuje ubuziranenge. Bakubwira ko habwa abasirikare bagera muri 27 ku manywa, izuba riva. Abaturage bari kujya babireba bakagira ngo ni bya bindi byo muri filime bareba, bananiwe kubyakira. Ukuntu imbunda zabaga ziri guhogera, imbunda zararasaga, bareba ukuntu umusirikare bamurashye bakabatise bya bintu twabirebaga muri filime tukagira ngo nukubeshya, bati burya nuko nguko bimeze. Ejo kwa Risiyo yakubiswe, abarundi bagera muri 18 18 personnes barahasigaye. Wamenya ko barashemo n'abamiseneri barabahagina bagera muri 3. birumvikana. Ejo M23 yagukubitiye icyo bita kwa Risiyo, byageze saa 11, saa 11 17, saa 11 z'umugoroba. Umusirikare wa mwira kwa Risiyo wose wari wasigaye, wari warusimbutse, yarari guhumekera mu kwaha nk'umuserebanya. Yarari guhumekera mu kwaha, zagashinga mutwe wari umuriro. M23 yababye ati nimwe mugize ute, nimwe muwakije, reka muwote nkuko mwagize ute, mwawucanye. Ati nimwe mwatwendereje, twababye yuko igihe muzajya muza kutwendereza tuzajya tubahemukira rwose. Wazarendo bageze igihe, burya harimo n'abagenda bambaye bya bitena ariko imbere ari kabogisa gusa. Bageze igihe bakajya bakora nk'amabogisa, bakajya bakora moteni, bakajya bagenda bambaye amabogisa, abambaye za mugondo. Ubwo urabyumva hari ibintu byagize ute, byari byakomeye, byari byahinduye isura. saa 11:45 niho gahunda zose twagendaga tuzikurikirana. Kwa Risiyo yose nk'uko bari bagabye ibitero mu bice bigiye bitandukanye, za Kabase, za Bweremana, ukazamuka hejuru za Gashinga mutwe, abo bose bari bamaze kugaruka muri Minova. Abari bagize ute, barokotse. Aba nabari barokotse, nabagarutse hano muri Minova, baravuga ati ibi bintu reka tumanze twitekerezaho, kuko turabona yuko iyi M23 ntabwo ari umutwe witwaje intwaro nk'uko bagira ute, nk'uko babivuga. Ahubwo iki ngo gishobora kuba ari n'igihugu kirenze kimwe kiri kurwana ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo. Byandi bavugaga ngo ni u Rwanda, bavuze ngo menya harimo n'abazungu. Ngo menya harimo n'abazungu. Urumva? Bavuze yuko M23 ngiri gufashwa n'abazungu, ngo ariko bari kuza bambaye amamaske. N'ibintu. Ngo M23 gufashwa n'abazungu, ngo ariko bambaye amamaske. Uzabazungu bari kuvuga ni ya special force ari kurasisha za sniper, ari kujya arasa umutwe gusa, umutwe gusa. Bari bataba abantu bari kujya arasa umutwe gusa, ntibarasa amaguru, ntibarasa mu bitugu, ntibarasa mu nda. Aba bantu ni bwoko ki? Ko numva bitoroshye sinamako. Na abantu bwoko ki? Dore wa mutara Monorane akubise hasi inkuru idasanzwe mu rubuga ivuga ngo abarwanyi 14 ba Wazarendo
babarizwa mu gice kiyobowe na Colonel Janvier bafatiwe i Rugari muri teritwari ya Nyiragongo aho bari mu nzira bagiye kurasa ku birindiro bya M23 ku wa gatandatu tariki 14 z'ukwezi hano yibeshe ngo z'ukwezi kwa gatandatu ubwo ni ukwezi kwa 9 mu gace ka Rugari. M23 kandi ikomeje guhiga bukwara ubwo abarwanyi ba FPP na Rudurunana bakekwaho gushimuta umushoferi w'umunyakenya ni wa mugore urumva taramabazanye ikintu cyitwa update. Imirwano itoroshye yibasiye uduce twa Nyamirima na Nyamitwitwi nakahe gace buriya bikekwa ko uyu munyakenya yaba yarahishwe kugira ngo bazahe ingurane yo kuba bamufite. Ubwo tuducene twari gutekereza ko ngo FDL yaba yarahishemo uyu mushoferi kugira ngo bazabahe ingurane. Tuduciye 23 yarashemo ku munsi w'ejo Nyamyirima naho bita ngo ni Nyamitwitwi urumva. Turebe iyindi nkuru muri Kivu y'Amajyepfo naho abaturage batuye mu duce twa Numbi baratabaza M23 ngo ihagarike ubujura. Baratabaza ngo M23 ihagarike ubujura ihagarike ubujura buri gukorwa na Wazalendo. Abaturage barashinja imitwe yitwaje intwaro gusahura abaturage amatungo yiganjemo inka, imyaka n'amafaranga. Ubusambo bw'inka ko mbona no mu Rwanda se bwamaze kuhagera sina makosa ko namenye ko umuntu wari kugira gutya bakamwiba inka by'umwariko hano muri Rubavu, Musanze, Burera muri utwo duce ngo bari kukwiba inka rwose bakayikatishiriza mu gipangu ngo kabona bagiye mu indobo z'inyama bagahita bayibaga direct bakajyana inyama kuri busheri. Ubusambo bw'inka bwo rwose bagomba kubuhagurukira urumva. Arakomeza agira ati mu gace ka Karehe kandi leta y'u Burundi mu gace ka Karehe leta y'u Burundi imaze kuhageza amabata agera kuri 6 mu rwego rwo kwitegura kugaba ibitero ku mutwe w'inyeshyamba za M23 ziri muri Masisi. Ibyo rero ni inkuru yatangajwe cyangwa se ni update zitanzwe n'umutaramo Norane rwose azikubita n'ubundi abo basanzwe n'ubundi babana muri groupe ya Eugene Official. Watubwiraga kubijyanye n'imiripuko rwose wari urimo uratwinjizamo ariko urumva ko nakaraka message kaka update nako kari gakenewe abagenda rwose igihe tutarahagera agira ibintu abaha nawe rwose hari ukuntu asigaye ibintu abikurikirana. Wari urimo uratubwira hano muri Zabwere Mana ukuntu ejo ibintu byari umuriro nubwo wenda twe tugarutse inyuma ho gato muri update ariko atubwira ukuntu ngo Wazalendo bitameze neza ari kubakubita. Ubwo nari ngiri muri operation yuko nyine wahangaha byaje kurangira mu masaha y'isa 11 yikoresho rwose ibashije gusubira inyuma yuko uko bari bapanze urugamba atari ko rwaje kugenda byaje kurangira bahagurukije abo bita amahibu rabiati rwose ndabona abasanzwe bwo urugamba rwabananiye na hanyu ati urugamba rusigaye n'urw'amahibu ati twebwe twakoze ibishoboka byose byanze ikigiye gukurikiraho namwe mugiye kwikora mu mitana mwibwira abatanazi mugaragaze ko rwose mutaje hano muje kwiryohereza dore kari no ku mazi
ahubwo mwaje ahangaha muje guhangana n'umwanzi. ubwo amahibu mu masaha y'isaa moya z'ijoro niho batangiye kugira ute kwibwira batana, niho batangiye kwambarira urugamba. babaga bataragera aho rubera. saa moya n'igice buri wese yari amaze kwifunga za nimugoroba z'ijoro, twe twinjiye mu ijoro. buri wese buri gikoresho cyamaze kugira ute kukiyegereza. bakugendeye ko bari bamaze iminsi biga kiriya kirere bazi ku buryo kimeze. noneho M23 naho burya nayo yaje ikurikiye aba bari bagabye ibitero ari ku manywa, ariko bakimara kwinjira muri Minova bo basigara inyuma, ntibabakurikira ngo bijirane nabo muri Minova. ubwo aya mahibure cyaje kuyakoraho, M23 ntabwo yongeye gusubira hejuru mwira misozi yari irimo za Kiruku, ahubwo yakomeje kubahangaza zabwera Imana. Mwumva ikintu cyawakozeho. bo bibwira ko muri ya system ya M23 kuzi ibakurikiye yabona ibagejeje iyo itaragera igasubira muri eneho zayo, bari bazi kwibwira Imana itarayigumamo. bari bazi ko buri yagize ute yahise isubirayo. none ubwo ari bumaze no kwira, nta muturage wari uri kumenya aho M23 iri kurya yagira ute yatanga amakuru. amahibo yagize gutya mu masaha rwose saa 4 n'igice zishyira saa 5 z'ijoro. niho binjiye muri Bweremana. nibwo binjiye muri Bweremana. amahibu yinjiyemo kuri ya maso yabo y'ibihunyira y'ijoro. nibwo binjiye. kwinjira M23 ngo yari ifite abasirikare bambaye za maske, nicyo bita night vision. urumva izi maske sinzi ngo ubwoko akamaro kazo nakahe, ariko amakuru mfite ngo nuko bari bafite n'amarinete abafasha kureba mu ntera ndende. ya night bayita night vision. urumva areba nijoro. areba nijoro kureba mu ntera ndende kuryo ushobora kureba umuntu uri nko muri metero 500. ubu buri defense yose ya M23 icyo gikoresho baba gifite. urumva iki kintu M23 baje iri kubareba n'amaso yabo, iri kubareba gutya neza. bageze muri Bweremana irabareka, kuko bumvaga yuko batari buhite barwanira ahangaha, kuko bari bazi yuko M23 ntayirimo, ahubwo bazi ko bagiye kugira ute bagiye gukakamba iya Kiruku, kuko bazi yuko ariho M23 ifite ibirindiro bisa nkaho bikomeye muri aka gace. bagufatiye umuhanda wose, ntabwo bahise bazamukana ahangaha ngo bafate za Kabasi, bahise bakomeza umuhanda wose. bagukomereza umuhanda intambwe imwe ku yindi buhoro buhoro. bashakaga iki? bashakaga kugira ngo bakomeze bagere ahangaha zashasha, urumva baze kuhahurira n'abara baturutse hehe Isake. ubwo abisake bari guhingukana za Kiroci. abisake nabo bari bamaze kuza, kuko bose bagendaga bakominikana, bari bamaze kuza bamaze kurenga umugezi wa Gihira. ubwo bari bafashe sasa umuhanda wa Minova, bari bataye umuhanda ujya Mushaki no Sake bawusize bigiye mu Minova. M23 amakuru yose yari yaryamyeho. abangaba baturutse ahangaha Sake bambutse birabageze ahangaha bugiye kwinjira Kiroci, kuko Kiroci ibitaro bya Kiroci biri hafi y'umuhanda. bagiye kugira ngaha ku bitaro hafi y'ibitaro bya Kiroci. M23 yamaze kubatega ambush, yasoje akazi yari yagasoje. M23 yahise ibasa nibafungira hagati, noneho ifunga imbere ifunga inyuma, ibasigira inzira y'ikiyaga cya Kivu gusa. iri joro ngo ryabaye ribi ku mahibu. ntabwo bigeze bahirwa n'urugamba. bari bazi ngo amazi ni yayandi, ariko ntabwo amazi ari yayandi. ntabwo bigeze bahirwa n'urugamba. niko abavuye Bweremana nabo bategewe hagati ya Shasha na Bukobati, hagati. nabo M23 yasaga niba amaze kubacamo kabiri, yangaga ko baza guhura, kuko bari guhurira muri hagati muri Shasha. Kiroci na Bukobati
shasha niyo iri hagati abantu bazi ku kibuga cy'umupira haracyashasha aha M23 yari yamaze kubacamo hagati yari yamaze gufunga imihanda hagati ariyo iri kwisanzura mu hagati ariko abangaba bamaze no kwinjira ku buryo na hano za Bweremana M23 yari yamaze kuhafunga yari yamaze kuhaboroka hano ku muhanda ku mugezi wa Gihira M23 yamaze kuhafunga mbese bo bari bamaze kwisanga hagati M23 yakurasiye umuhibu mu masaha y'isa 6:15 z'ijoro saa 6 z'ijoro n'iminota 15 M23 yari itangiye kurasira umuhibu yari itangiye kubakoramo umusiri yari itangiye kurasira saa 6 zuzuye kamiri muri uru rucerera irengaho iminota 15 ubwo twe twamaze kugera muri aya matariki twamaze kugera kuri tariki 16 M23 yakurasiye umuhibu umuhibu ashaka uburyo barahuza imbaraga kuko muno hagati M23 yari yamaze gusana niba camo kabiri ku buryo bataza guhura inzira bari basigaranye ni ikiyaga cya Kivu gusa gusura Bweremana byabaga bitagikunze gukomeza ngo binjire za Kiroci bafata za Sake byabaga bitakunda abaturutse muri Sake gusubira inyuma ngo bongere bambuke umugezi wa Gihira byabaga bitagikunze gukomeza ngo bajye Kiroci imbere na za Bweremana ntago byari bikunze inzira bari bafite yonyine ni y'amazi bakurasiye umuhibu umuhibu baramurasa kugira ngo wumve uburyo urugamba rwari ruremereye abari baturutse Isake amahibu barashemo 17 kandi fayita kugira ngo ubone warashe amahibu 17 ni ibintu babikomeye abari baturutse Bweremana barashemo 27 M23 yakurasiye umuhibu hariya ngibintu za induru zavugaga zari induru ziri kuvuga gusa umuhibu yavuze atese turi kurwana n'amahibu magenzi yacu kariya zi systeme turwanamo ngaho da yibazaga atese none M23 nabo bafite abantu babatoje urugamba rw'amahibu ko tubona ahubwo baturenze kuba ari amahibu basanze nayo ari amahibu kuko ngo biriya birineti M23 yari yambaye yabaga ari nko muri metero 400 akamureba nkuri muri metero 3 buriya nabyo bifite icyitwa zoom urumva iki kintu ngo umuntu uri muri metero 400 aramurebuka akagira ngo ari muri metero 3 metero 400 nazo ntago ari hanini cyane ni harehare ntago ari harehare cyane reba metero 100 uko hangana kubicurenye rero tukubicurenye ubwo rero none hari imbunda y'amashini gun iraharasa none ariko kumenya ari amahibu ntago ajyana zina mbunda z'amashini gun haba ari kure cyane ari ahantu harimo nk'ibishamba harimo nk'iki ariko ari nk'ahantu harambitse byaba bigaragara neza abari hafi ariko none wumve yuko umuntu uri muri metero 400 500 wamureba nk'uri muri metero 3 imbere urumva iki kintu niko bibera bibi ngo M23 yakurasiye hari umuntu umuhibira murasa urumva abakomeretse kuko ngo ari ukuntu wagiraga ngo amutikwe nk'iry'umutima agasanga ryanyuze mu rutugu asanga agobanyije umutima nako urutugu konzi ko batajya barasa ibitugu kuko noneho byagenze bitera konzi ko mushina tatirasa hariya hari ukuntu hariya burya umuntu urasa neza ni umuntu uhagaze naho umuntu uri kugenda hari ukuntu umushyira muri tageti uko wamusize muri tageti uko ari kugenda atera intambwe kugira ngo umufatishe neza bikaza kugorana ukagira ngo warashe nk'isasi ry'umutima bitewe nuko ari muri muvoma ugasanga rifashe hehe uruhande rw'umutima urumva iki kintu cyangwa ugasanga waba washize mu mutwe ugasanga umuciye ugutwi ugasanga umuciye ugutwi wari wapimye ugutwi bitewe n'iki ari muri muvema muvoma ibi bintu byo birumvikana ku bantu bagiye abantu barwanya urugamba batari ba civilian ndabyumva cyane nanjye buriya ariko ndakubwiye ngo hano bakurasiye umuhibu arishaka aribura kamba kubita update yabishwe n'amazi bambuka bahunga abari kogoga amazi bamanuka mu kiyaga cya Kivu abagera muri 21 bo baguye muri aya mazi bicometse amazi harimo n'abicometse amazi bamaze gukomeretswa birangira nabo baguyemo ifi buriya ntizabakurikirana ziri gushakisha ayo maraso ntawe urabyumva
kandi none n'imbaraga ziba ari nkeya zigenda zicika. imbaraga bari nkeya none nta mato bari bafite. hara nta by'amato hariya bo baje bazi ko bagabye urugamba, bazi ko bagabye igitero. by'igitero simusiga bazi yuko bumvaga yuko abangaba bagiye banyuze munsi y'umusozi wa Ndumba, kuko bo bagendaga umuhanda wose bumva yuko nibagera hano muri Shasha, urumva barahita bafata aha kuri iki kibuga cy'umupira, bagahita bakakamba uyu musozi winjira za Karuba, urumva bamara kukakamba uyu musozi bakigabamwe ibice, bamwe bakanyura iyo uri kuzamuka umusozi mu kuboko kw'imoso naho bita Kiruku, mu kuboko kw'iburyo naha twita ku musozi wa Ndumba. Bumvaga kariho baragira ute, baratangira gushwanyaguriza M23, ariko ibintu ntabwo byaje kubahira bitewe nuko M23 hariya iri joro burya ngo hari ukuntu kumanywa igenda yibera mu tuntu tw'utugina hirya no hino, ariko umuhanda ngo igiye kontrola 100% iri hafi yawo, ntabwo ijya kure yawo. Noneho bigahumira kumira ari nuko aya mahimba ajya kuza, harimo abo muri FRDC bamaze gutanga amakuru muri M23, bakajya kuza M23 amakuru yose igize ute yayamenye. Ibi byo birasanzwe ni bimaze kumenyekana. Ubwo rero ngo amahibu muri yahuye n'akaga ku buryo cyungo yahise yimagine yuko atari kurwana na M23, ahubwo ashobora kurwana n'amakomando y'amanyamerika. Kuko ngo barebaga urugamba M23 iri kurwana, uru rugamba rukaba rwagize mu masaha y'isa 7:45. Amahibu amwe abashije gucika yacitse, ayo kwicomeka amazi yicometse amazi, ayo gupfa yapfuye. Ni urugamba rutamaze igihe kirekire, ariko abapfuye bo ntabwo bari bake faye, byari byamaze kurangira. akazi M23 hano ngo yabaye nko gukwakwanya, yabaye nko kurya ubugari n'isosi, cyo bita kumariza, urumva kumariza akazi. Yagira yakubitaga ibangura bitewe n'iki, iyo yari yamaze kugira ute, yari yamaze kubitegura. Ya mahibo yagejejwe muri Sake, yagejejwe muri Minova, akayo kagize ute, karangiye, kashobotse. Ubwo rero ngo ibyo ibyari biri muri Minova muri iri joro ayabashije kurukuka. Ubu ngubu rwose ashobora kuba yari kuba ari inkuru y'ibyari biri kubera hano muri Bwerimana, za Shasha ndetse na za Kiroci muri rusange. Nguko rero uko ibintu byari byifashe hano mu by'ukuri muri Bwerimana. Ubwo bivuze ngo amahibu ya gahunda bari bihaye ngo bagomba kuzajya barwana nijoro ntabwo bayitangiye, ariko ntabwo biri kubahira cyangwa se ntabwo byigeze bibahira. Reka tuze kureba ikiri buze gukorwa. Hanyuma sinamako andi makuru se muri Masisi ho muri biriya bice n'ubundi bihagaze biteramutse bite, tubwire muri Masisi. Ndabizi ko hariya muri Masisi ubwino bwaho ntabwo ujya ubutangwa, harane ahantu hafite drone n'akadrone, harafite amadrone nka 755. Cyitwa drone ufite hariya ni drone kabisa. Hariya drone zose ndazikoresha. Banza ufite n'izubutaka fite n'izinyura hasi y'ubutaka n'icyogajuru cya drone rwose. Nabo mwamaze kumenya yuko Wazarendo batorotse urugamba bakava muri Masisi bakajya muri Warikare, bari guhigwa bukwari. Hari abatorotse babonye byanze bigira Warikare, ariko se ubwo urukubahiga we yaba ari inde ko nabo tuzi ko bose barutorotse? Abataratorotse urugamba ni bande? Harimwe abantu bari kubahiga, ahubwo wakwibaza nibo ngiye kuza kubabwira abantu bari kubahiga. Bari guhigwa na bande? Abazarendo bari guhigwa na bande? Abazarendo baturutse aho bita Igise. Bava aho bita Igise, nyuma ko M23 yari vano za Kinyani bamanukana za Gise, urumva? Bamanuka bita Rukweti, bamanutse za Rukweto. Rukweto. Nuko aba bakaba bari guhigwa na mayimayi ziri hehe, ziri muri Warikare. Izi mayimayi ziri muri Warikare ngo hamanutse batayo y'Abazarendo irimo amabatayo n'amabatayo. Nyuma yo kwana urugamba muri Masisi rubabanye imberenge, ngo hamanutse abasirikare bagera muri 740. Bamanuka muri Warikare. Bageze muri Warikare basanzeyo mayimayi, urumva?
zirimo abatembo, urumva, zibamerera nabi, zirababwira ati kiwacu ari umutekano, mwazambije iwanyu none mugiye kuzambya n'iwacu. Hano ibintu byahindura isura. Aba bita abanyanga, abanyanga n'abatembo bahuje imbaraga muri Warikare. Abatembo n'abanyanga bahuje imbaraga ku buryo ngo bari guhiga umunyatura wese uri kumva ko yahirahira amanuka muri Warikare. Igituma bari kubahiga ni icyo ariko bagira ati mwishoye kuri M23, mwanga guhuza nabo ngo mukorane, mwigira abarwanyi, mwigira akarakajyayo. None M23 iri kubakubita itababarira muri Masisi, ahantu musigaranye na agace gatoya. None mwatangiye guhungira hehe? Muri Warikare muzi yuko twe twifitiye iki? Burya fighter reka ngo kubita ubwino. Izi FDLR ziri muri hano Masisi, muri Warikare ngo zarashwiragijwe. Gwido nukwirwa ari kuzirukaho cyangwa barabashwiragije, barababwira ngo ntabwo tubakeneye, mutazatuma na M23 gusanga. FDLR ngo ishobora gushwiragira iri hano muri Warikare. Twebwe burya twagiraga ngo kuva muri za Warikare ni umusahada bari kuza gutanga, bitewe n'iki, bitewe nuko basanzwe bakorana na leta ya Kinshasa. Burya ntabwo ariko byari bimeze, nuko ari izi mayimayi zabashwiragije, bavuyeyo nabo burya ngo bameze nk'iki, nk'abari guhunga, bari bacitse urugamba. Bavuye bari guhunga burya kubera bibera kure. Nta drone twari dufite zabaga hari, ariko ubu nanjye naho namaze kwigirayo. Urumva Warikare bamaze kwitumayo, namaze kwiyobaye, washizeyo undi munara. Nashizeho undi munara. Twari tuzi yuko ari impuwe FDLR ifitiye FRDC yo kuza gutanga umusada, naho burya nayo yakizaga amagara yayo. Hagiri gukiza amagara, ahandi bagiye no muri Sud Kivu. Urumva aba bose bagiye Sud Kivu bari bavuye za Warikare, bari bavuye za Rucuru. Rwose M23 iri gukubita itababarira, bagira ni muri Warikare, n'aba mayimayi nabo bakagira ute, bakabakira, bakabakubita nta mpuwe. Nyuma yo kwizi FDLR zaje rero zikijya muri za Miyanja, zikajya muri Rukweti, zikajya muri Rubizo, za Bukombo, ariko ndavuga Bukombo ya Masisi, ntago ari Bukombo ya Rucuru. Bakajya mu bindi bice bigiye bitandukanye. Nuko muri Warikare ibintu byari byamaze guhindura isura. Nta mu FDLR wari ugitambuka fighter ngabe yajya kurema isoko. Nta mu FDLR wari ugihingira mirima, babaga bagiye guhinga. Izi mayimayi zikirwa ziri kubara Sauri Karenga, byatumye zizamuka izi FDLR muri Masisi. Abo wazalendo rero bacitse urugamba berekera muri Warikare, nabo ntago baje guhirwa, kuko abangirima, rumva abatembo, izi coalition y'abamayimayi yose, coalition y'abamayimayi yose nayo yafashe hasi hejuru, yavuze ngo namwe muri abanyarwanda, aba FDLR namwe muri abanyarwanda, muri abanyarwanda, mwabazarendo mwe muvuga ururimi rw'ikinyarwanda, namwe muri abanyarwanda. Bagiye kubahiga bukwari. Iyi Warikare ntabwo babashaka ngo bakandagireyo, nabo bamereye nabi, bari kuba bagufashe matekwa imbumbe, bagufashe imbumbe. Ikintu bari kugukora ntabwo bari kugukubita inkoni, ngo bari kujya gukubitisha igisura cyagacoma wambaye ubusa. Igisura ifurwe kuko kubita amatovu, bari kugukubita itovu. Abantu muzi igisura cyagacoma, aba bangirima bari kuba bagufashe. Zanye bazanira ubwino, abanyanga bakaba bagufashe. Hari abanyanga, abangirima, abatembo, abantu babakoze icyo bita kwarisiyo. Bari kwa bagufashe, uri umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, uri mu wazarendo, uri mu FDLR. Aba FDLR we niyo yavuga ikirimi cyose, yavuga irengara, yavuga iki ni umunyarwanda. Ntibabikozwe.
n'umunyarwanda bari kugufata bakagutera icyo bita inago bakakuboha icyo bita indege kubita gatutu urumva barangiza bakajya gukura ibisura nka 355 bakajya bagenda babigukubita umubiri wose. Hari amakuru mfite nuko hari abamaze kuba bagera muri 14 bapfuye kubera gukubitwa igisura kubitwa ifurwe kubanza rigira uburozi gukubitwa igisura bari kuvuga ati tugiye kubahereza isomo ku buryo nuzatekereza guhirahira amanuka muri warikare bitazamugwa amahoro. Izi FD ndetse n'abazarendo rero zikomeje guhura n'akaga bitewe n'iki nuko bari gukinira ahadakinirwa. RM23 iri kubahiga muri Masisi no muri warikare bari guhigwa naho bari guhigwa. Abanyanga n'abatembo bari kugira ute bari kubahigisha uruhindu hariya rwose abangirimo ahubwo bari no kubarya bangirimo abana naguhekenya ta bari kugutamira bakakurisha ubugari afite ukuntu rwose ngo babigenza ukuntu bari kubatunganya. Ni ikikwereka ko rero wazarendo bo muri Masisi nabo ntabwo bamerewe neza. Yes, urumva ko rero muri Masisi ntabwo byoroshye n'agatariko na Giseguro naho Giseguro ibyo muri Rucuro bya Rucuro uretse ndimo ndabikurikirana. Giseguro naho ngo hari imodoka ejo ngo FDL zatangiye muri abutsiko bwa FDL bukomeje kugenda ba muriya ndimo ndabikurikirana. Hari ngo imodoka batangiye none babyitiriye M23. Idosiye rwose ukurikirana inzika ibyo muri Rucuro nawe uburi mu bimbere rwose kugenda ubitanga. Mbanzi ko rwose ugenda ubitanga isaha ku isaha. Ngo hari imodoka zatangiwe na FDL. Ariko byitiriwe M23. Nasibyo wabitindaho. Byo wabitindaho kwere. Kwa makanika naho ngo hari abasirikare bagiye ariko baturutse he za Uvira. Kwa makanika ngo hari abasirikare bagiye yo bagiye guhigo bita makanika. Hakaba harimo n'abarundi benshi cyane. Urumva? Byo kwa makanika nabyo reka mbakubita ubwino bwabyo. Kubita turimo turagana no ku musozo. Kwa makanika hazamuye abasirikare. Ariko umuntu anguse aya makuru umuntu nkubise amakuru arambye ngo arige baraza kuba mutaho. Makanika nango kasigarwana arako ari imiseke. Makanika makuru mfite hari izindi mbaraga zidasanzwe ntagiye kuvugira kuri izi mikoro yabonye. Ntago zabura. Makanika ari imbaraga yabonye. Hari abamaze kumugeraho. Hari ubundi butabazi yabonye. Hari ubutabazi yabonye. Mutagiye kubatubwa none abantu bazi bafite ubunararibonye mu rugamba. Ndakubwiye ngo makanika hari ubutabazi yabonye ya mitima mwagiraga abantu baturuka za Minembwe. Bwabo bw'amafaranga bwabo bw'iki hari ubutabazi yabonye. Ni bwa mbere nabonye nubwo ibiramufasha ku rugamba. Ku rugamba rwose ngo hari imbaraga ziremereye amaze kwakira. Bantu mwari mufitiye ubwo bita makanika mwicare mutuze. Ubwoba ni bushire. Ubwoba ni bushire kuko ibintu agiye gukora noneho. Agiye kwigaragaza. Nibisanzwe. Umuntu wamwaye amakuru yambwiye ngo mu musozi wa Hoplato ni umusozi muremure uyobowe n'uwo bita makanika ariko urimwe amabuye menshi cyane. Urimwe amabuye menshi. Ngo rimwe na rimwe ngo hari ubwo FRDC ndetse na coalition yo bazamuka bagiye kurasa muri imisozi ya za Minembwe iyi twirwaneho yaba kabukira ikibatsi yabamanura yabona baracuramye ikagenda iri guhenura amabuye iyabakurikiza ikagenda ihirura ibishinga. Uramaye ubwino ndumiro ngabasirikare nka batanu kwa makanika rukuntu bagenda bagafata nk'ikiba kingana n'aya meza bakagutega amabuye bakabibahirikaho amasasu ya make bakagutega amabuye kagutega mbushe y'amabuye akaba yagenda ariko bavunagura mu nzira bakasanga ari inkomere ziri aho ngaho. Ubwo se ibuye riri gupima nk'amatoni 200 ryakunyiro ka muzima. Akora naho banza ari imisozi miremire. Ni imisozi ngirimwe amabuye. Ngushobora kubura nko kure wareba ibyo bibukagira ngo ni nk'inka cyangwa intama zibereye muri iyo misozi. Makanika rero ngo uyu musozi nawo yamaze kuinstalamo neza
ngo aya mabuye yahitanye abatari bake abantu muzi za minembwe murambwira neza muratwandikira no mu gikari nabonye mujya munyuramo mukanyandikira ngo ariko aya mabuye ari mu bintu bifasha amakani ku rugamba ngo kuko bajya baza ari nka 500 aya mabuye ntago ajya baraguhinduramo nk'ijana yo yonyine. Ariko i Rwanda naho turaza kumenya mu kanya mu kiganiro turi bugaruke cy'ubusesenguzi na update turaza kureba i Rwanda byagenze bite, turareba uko byifashe kuko urabona ko rwose barateranye inama y'abaminisitiri rwose intumwa z'ibihugu by'u Rwanda na Uganda, igihugu cy'u Rwanda na Uganda ndetse na Angola baricaye rwose barongera barahura baraganira. Turaza kureba uko byari bimeze. Ubwo rero nari nkibabyira ibyo kwa makanika, makanika nawe rwose ubu ngubu akaba yamaze kubona izindi mbaraga za gisirikare. Ntabwo ngiye kuhita mentioninga aho abasirikare baturutse kuko sinabyiza, burya hari ibiba bidasaba ko ibintu byose umuntu abishyira hanze, ariko amakuru ku bakunzi batwirwaneho bari harazamurenge ndetse n'abari bwota amasimbi ndabizi muri benshi, nuko makanika amaze kumenya yuko mumenye yuko hari izindi mbaraga yabonye. Mumenye ko FARDC ejo bundi hashize tariki 14 hari abasirikare bazamutse, ejo hari abazamutse ndetse no muri gitondo hari abagiyeyo mu buryo bwo kugira ute bwo kurwanya uyu makanika. Ariko ngo makanika uburyo ari kurwana hariya, ari kurwana inkundura, ari kurwana ku rwego rwo hejuru. Aba basirikare bose bari kuza ari coalition nta numwe nguri kubakanga, kuko icyo mbabwiye cyo nuko uyu makanika nawe hariya ibintu byose yamaze kugira ute, yamaze kubiringaniza. Ubona yuko iyitwirwaneho rwose ikomeje kugenda yirwanaho koko nkuko yabyise, ikomeje kugenda irinda umutekano w'abaturage hangaha nkuko yabyemereye abaturage. Ariyo mpamvu rero mu minsi none nimugora cyangwa se ejo cyangwa ejo bundi ushobora kumva iyi coalition ikomeje kugenda izamuka hariya, dushobora kumva rwose bongeye gutana mu mitwe nkuko bigize ute, nkuko biri gutegurwa muri rusange. Reka twigarukire muri Goma, turi no gusoza muri Goma, naho dusoreze muri Goma. Burya kugenda utageze muri Goma ntabwo aba ari sawa, nta kiba cyabaye buriya. Ubwoba ni bwinshi cyane. Igisenyi mwamenya yuko amazu yatangiye kubura yo gukodesha, ingabo zayamazemo amazu ni ingabo se gusa n'abaturage. Nyuma yuko ubita Lawrence Kanyuka, uyu ni umuvugizi wa M23 mu bijyanye na politiki, nyuma yuko atangaje yuko ibijyanye n'ubwicanyi bukomeje kugenda bubera muri uyu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zawo bishobora kuba bigiye gushyirwaho akadomo, abareba kure batangiye kumenya yuko M23 ishobora kuba igiye kugira ute, igiye kwinjirira umujyi wa Goma noneho bidasubirwaho. Ubwo rero bamwe batangiye kuva muri uyu mujyi wa Goma, n'abawurimo ngo bari kujya baryama bakumva isasu rivuze bya bindi bya Wazarendo bakavuga ati karabaye. Iyi Goma ngirimo ubwoba bwinshi cyane, abaturage benshi bamaze kuvamo, abasigayemo mu byumve neza, abasigayemo ni babandi bavuga nyine ati ni ruza ruzegure. Ariko barakubwira yuko fighter kugira ngo ugere hari Gisenyi ubona aho kurara ngo bishobora kukugora, ni ikibazo bishobora kukugora. Amakuru nahawe n'umuntu uri hariya namaje ndetse urujya n'uruza rw'abantu hara ku mupaka bimeze bite, ati amakuru mfite nuko bari kuva muri Kongo binjira mu Rwanda ari bo benshi kurusha bari kuva mu Rwanda bajya muri Kongo. Bitewe n'iki? Bitewe nuko ngo isaha n'isaha bari kubona yuko M23 ngishobora kwigabiza uyu mujyi wa Goma bitewe n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage bahangaha muri uyu mujyi, buri gukorwa n'abasirikare ba FARDC ndetse na Wazarendo bari kuyobora uyu mujyi. Ubwo rero kadukomeze dutegereze turebe ese ubwoba bw'abaturage bwaba bufite ishingiro, ese bwaba ari ubwoba bw'ubusa,
reka tubitegereze turebe ibyo iyi M23 yewe na FRDC ibyo batuvumbikiye, turane igihe baraza kubivumburira. Ese niki kiraza gukorwa? Reka ikibuga tugiharire ba nyiri kugira ute, ba nyiri guhangana ubwabo. Mwakoze cyane kubana natwe naho muri update time. Wakoze cyane Cinema, wakoze cyane Fighter. Asansan, ciao.